E khuble ye phi waro ki pralok ki wasnyau suk wo up ye ki khubor hau new channel ki khubor ki wakwa open snyau chapi wa de pentikna ula kemen rembui wa heyeto wa ubom wa pedung hakandailat pulis bazar dato sakhet ubom IED te tons dangi chiki khubor ula kemen rembui uwa mankam umantri ki kampo yung da pentikna uwa heyeto wa ubom wa pedung hakandailat pulis bazar dato sakhet ubom IED wei de emle ki wa da suba ki wa emkti ha ite ikam wei da ngai skem u wa ki pulit daw yo ki wa kem smart ya kiti ki wa emkti ula kemen rembui da benjor ule ya ite iwajia wei da kular u wa penne yesuk isanya po kejela katkam wa Kanada ki bru wasnyau yete iwa pedung da ongki to iwa udbha wei marsin pedung damut ki boy wa pedung transformer tang hadin wa da yu yakidak kichin kam wa pia ki yit wa pra wa pret ki thau ki bhau wat ki kari wa em hajan le da pia ki yit yongki wei da pai thlu le kam te da panman yaki wa perkhat ki de kamwi katkam ka khubor wa de yo da ong wa neda wa to kasngi belai ki dukan wa wai ha pulis bazar wei ki bru wa lai wa wan le dunaki kam te wa manso uwi bele ha ite ichia te katkam wa man katte kini don hi ki khubor ki wa de yo te ladang cho ki khubor ki wadang yo thmi hajrong ini ichia daw pten cho i wa open snyau chapi te du kini don hi ki khubor ki wa kwa open snyau chapi yi ki khubor da poj wa kut snyau ba ye subscribe your new channel khnang wa yo pten cho phi yo yi ki khubor wa thmi khublai chipon